listen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fafai nga fia so tala maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I muli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega Ka. Iana loi moa, Omega Ka. Tabale tau mofie, Omega Ka. Fili mai loi le Omega Ka. O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitifitu lima walu tasi lua. Susu mai manukau ne, Omega Ka. Umalole keisi le Omega Ka. Attention all Bainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Paapeo na puniti o le la. Wawa o le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai maloi mata. Fitilo fa I solo, wa le tau ailo na loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau se mea ua au mawaina. Whaalango mai, ilo utau au e te mapua. Ia talofa lava le pa ia mawalunga le whaafonga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa. Sa mo le atunu pele I le loto maleanganga I le nei fo I au auli o le asolulu. O ngā tutonu ngā le mbu o le vaiaso. I ti ute mo whaiwalo filima sa tutofi I ai le atunu. I le tae o pōla wa ina ua maleifua mai sa moa I whanunga le lei. Ia ai ngā e fo I mo soa e le la. Ia o nā lausu leo Samoa, ala seu fo isi, ia ai pūlo lo pea isi ma whaitau aso o le fale. Ia langa iai o tātou tangata, e mise ta mamti nā mātutua, ua malo lo, manu malo, retire, pensione, ia o le lātou mea le nai whai, ia o tātou o le tupulanga, ia o lo maua le malosi, ia o tātou le nā lo whaia, le whatu ainga tausi, o le ala, o le usu, ia ma whapena fo I. O na toi fo I mai le fale le afiafi pe a tāwalunga ma tu taula tiu te le whai. Ia, ai mai se le ngā ngai fo ai o whaiwa. Ma lo le soi fo manuia, ma lo fo I le lagi ma tafi wha boi boe. Sa manuia lo tai ao se o mai le uli I o mai fo I le nei taimi. Tāwalunga atuai I le au nanga fo I le tō wha. Ia, whafonga bua se umandu Francis Ioane. Ia, ele ma whainga atu, ngō whai kui e popo manga o tātou I tō titi. A fio mai le fio ngā le suafa, ia le malu, Bob le malu. Pa anga tō tino,
o le pole kalambe o le malu I fale, malu fo I fafu. Ia, le na, le tuli pea le tōtele o le atunu, e maise ta maam tina mātutua. Fia mala malama le lei I le anu fale. Ia, po le tonu lava le mea whao ngahi, ia lato se leni matupe, sa ngā lulue ma posi ma wha putu I le tele o tausanga ua mawai. Awai pe o I lato na, o paionia, o tangata na auto wa mai le Pasifika, ma isi atunu. Ia mo mai, whai ngā luenga ele a fo I New Zealand. Ai tā whawhau ma o leina le kiu fo le o le income support. Ia lai lo le le malu vele utal no tuai. Ui o lea whaftai le tua o to mau fo le lao. Wa tātou to lau lua fasila whai ai luma o le tua. Ma luma o le nu ai le o tua o le nu. Whaftai fo le tua. Ia o hawa noa. E mawhai ei o na tātou whasoa, ia mamori atu le upu ma le tala tau longo ia Samoa. I mea lo tutupu, e le ngata I lo tātou o tunu, ia e whapena fo isi a tunu o le lalulangi. Ia awalawa lo fia malama le le iai. Ia e le ngata lai le na, ia o tātou tala fau, o upu whai o malo, o le tūla fono, o le vevesi ma le mautonu o lo o iai. Ia ono le wingana o tangata, e ana tū le whainga malo fau, ia I fo I lātou e te ia o winga lava na e māsani ai. O le nā tūra o mea tutupu I le lalolangi neilanga o le lalolangi le tātou te ola I whapena o na whisau o ina ai. Ai, whatalofa ma whatulou I le tāwhatolu o le vādu nofo Samoa ma le vātangata, le vātapuia, ai le ngata I le nā. Ia o tūlanga whaalupe o Samoa, wapa ia mamalu whaalmalo, pa ia fo I mamalu whaaleanga nuu, ia ai mawalunga se vi inga o le tua, ia awala na au whaingaruenga tutofi la tau te momoli, pa ia mamalu whaalea tua le nā. Patalofa fo I tabam tina mātutua o le atunu, tu a sinsina, pa anga tō tino le nā, le ia tau o savea se yuli, I vai a so uma maa so uma, mai ale aso ngafua e tau le astona. Ia, a lole soifu manu ia whaftai fo I te talo, ma le whanō manu. Samoa o loo asia I tātou ma mai mō mai I lunga o peka ta whailangi, le Facebook page le Radio Samoa. Ia whapena fo le tātou YouTube channel, whaatalo whaatu po whea le tafo le larorangi, o loo e mafuta mai ai. Ia me se fo I Samoa o loo alala papa au I New Zealand, ua avea mō tātou a inga lona lua. Ia, whaawau le whaatalofa ma le whaawhiloa I Stamy. Ia, a o leo ua whio mai. Ia, se tasi foi o tamali I o le fonga foi o le tātou pola kalambe. Ia, e le tau whailo le whionga le suafa. Ia, le malu, bob le malu. Ia, o lo ngalue o se li kansale. Ia, ma o se tamali I foi ua masani o na whaiva. Whaatau watu ma le whaatau mai. Ia, o whiutanga inga. I mea nei o le whaatawina o se maota ma se lawa. Ia matu la fono fo I o lea tu ai ngā luenga whaapitoa, ma anga waa e a o le tāua, o le whaunga ino o le tātou ngana, wha māla malama ai o tau nai te maam tina mātua le whapelea. Ia, lau whionga le suafa, le malu, a whio mai o matala mai ao, I le maota nei, a lole soifua manuia, whaaftai o leo mawai atu fo I suru o le tino, o lo o maua lo soifua la lei, ma lo soifua manuia. Whaftai, whaatalo whatu, lei a tau o savea, I lau whionga, ia e whapea foi le malumat pa il tatou watu nuu o lo o whaafonga ma tapua I mai nei uli, ia whaatalo whatu foi a tō whai a sauman, tonu o lo whengai pe marangaluenga, a e moni atu whaftai tele, ma o le nganga whaamau lalu. Ono o toi mau tatou toi abanoa lea, le atawa, o pai po isina leva. Ma lia lava, ia wai. Au te vesili lava le faltua ia e mele. Ia, o le mou fo se teibi ma le whionga le suafa ia le malu. E mai vai. A le moua mai ia le malu le tātou talanoanga ma le tātou polkrami lodo winga. O lae matua pisi a le saininga o whea ngainga fau lele. Ia mamamoli ki I ta maam tina mātutua e ta tala ili whai toa ua uma le settlement date ma ua manuia ia le whiutunga inga. Ia mamaua le whale fau. Ia ni tala whiwhia I lea vai tau tātou tele I whailoa inda maua nisi o a inga Samoa.
I le tātou polkalame le nei sa mwhai na sosoani ai. Ioe, le ataua ioe o se tala fia o le nganga fia foi tala tuai foi. Mai leo na oa uwan matu officer foi, i tele foi o alo agent sa molo matu ngalu fatasi. Io lo va ai pia le fa solongo o fale fou. Mai se mo nei o tatu ainga. So ioe o se tala fia. E ui lava ona penga tal market ai o lo mau pe apa noa mo tatu ainga tai tasi o pale atu latu pale fo malo faftai awa e nai vai aso o tona yatu sa matala noa i malfaltua ya e mele palamo ia ona se e mai leo stasio tina matua i lunga ile leva ona fatawina ia se fale mo ia ma lonali ia fa pe fo sia la fanau o kai o loi mata o le fia ma le nganga fa tai sa fa li el naso ia mai e to tele lava la ila to sa to so ni ai le ngata ile faltu ya e mele palamo o la o fionga le swafa ai mai se fo il tato tama ka muta le le matuo favor le sunga Thomas ia ona o le fa pito to wanga a o leisi tu o tau o alo matama whanau o tamali ima ma tupo le tunu o lo o wha ngā ina lo tau to mai ma ngā wha whapitoa e wha matala au ili ai ma wha manino le vala lea pe au o ina wha tau ia se whale ia pe bana o mia foi ia le whasoso ni atu i wha i unga e whaia e nai tamam tina matua i lato investments a maise lava i le mata au po se mauta ma se lawa o a mai le teimi nei i le tūlanga fo i leo. O le tau o fale, o le asau tanga ima sau sila ma le maioa, o le tuainga teimi nei, o le tau malulu, le tūlanga o pa u i le tau o fale, o lo sisi po o fa o ngā tutonu, ia pa o pa u i lalo, ia le tau nisi fale fuafua i pitonu u ese o le atunu nei. Io e sabea, i mātou pa ai i maketi teimi nei, o lo fa solo pea anga i lau tau fale. Io sa iei le manatu, sa iei foi fa moe i le fai unga tau sanga lo ma vai luafe lusfulu lima. Ia masalo e toi foi mai maketi, ona o tele me sa tutupuna tau sanga luafe lusfulu lua, ia malufu lima. Ai na amata i le masina le January February tato va ai wa amata tau bisi mai le to fo me tangata ma bias tangata i fa tau la to fale ma meo investor ai na tupolo le fa fitauli le i le Middle East i Iran i le tau le o lo fa solo per timing pe na tato to va ai to fo i tua o le market o toi foi tua il o meo tangata sa matu ba ai el pisio mo open homes i weekends o me la o me le mo te va ai o toi o tau le toi fa tau ia fale tangata o toi solo muli tua ia o foi tau fale mata foi toi pa o mai lalo sabea o nei fa fitauli o tupu nei lalang ele ngata fo ilea ele tonga ta o mea nei i tatu watu nu nei shula ia male la lang fo wa o pe o yen mato tali tonu pe o mea ia wa fia il tau o houses o the housing market by timing ni malo wa ta wo tele ia mea tutupu i le lalolangi, au mea tutupu isi atunu ai a fia tua i tātou matangata ma lalolangi. Au lea la so tali tonunga i ai awa e le ngata ua maawalunga fo i le inflation, le cost of living, ma le tau le soifuanga i le taimile nei. Ai e te manatu mai ai sau wa ai mamao e ono pa ia le tau o fale le anga i atu lumanai. Ka vea e pei o le vaenga lea tā ua tele i le whaasolonga o le property market, o le housing market. Vaenga lea tā ua tele
mo meo bias tangata la ia e mai e whaatau o lato whale ai ono lo whaafenga tā pia ele ngata i tau o me aisi tu lo tatu atu tau o soifuanga the cost of living ele ngata i lea au mo interest rates fo ia o lo tatu vai o lo a matan tau si lunga fo i whaltupe so e mo i lava o pa u lalo tau whale ai o lo whaafenga tā pia ona whaatau mai whale e tangata e fia whaatau ele ngata i home buyers ai o fo i tangata i o investor po tangata whauwhale o whaafenga tā ona mau mai le finance ia ma whaatino le whaasolonga le whaataunga o le whanua po le whale ia u lava i o la wama natu o lea le atatu o atu i masina le November o le awhai ia palota al malo i New Zealand masalo foi tau te toe va ai foi se toe fa se file mu I think for want of a better word file mu le market e awa so se taimi lava tau sanga i uma vai so se taimi lava fai palota al malo tau te va ai le toe fa solo i lalo o tangata i fa tau la to fale so ia u lava ia e mo i lava lo i lalo tau fale ai o te tali tonu masalo ai e toi le lei se taimi i se taimi toi le lei ai masalo e o se taimi e bave mai masalo pe toi tausanga pe lu tausanga fa tatu toi vai se suinga a mo taimi nei o lo mawala lo pe tau fale Malo, so in other words the market still is it still a buyer's market now? What do you think? Yes, Savea, I believe so, especially here in South Auckland across in Manukau. So we are still seeing a shortage of buyers, but we're also seeing there's an oversupply of housing stock at the moment, and we believe going into the end of the year, me se fo ya November I palota le ngata palota au kirisi masi foi a wao te mia masani na fo mai fale in new listings will also increase towards the end of the year, November, December, which will just continue to prolong the problem or the issue. Sabe. Malo, faftak. O whanga solo i le talanoanga foi ma le fionga le swafa ia le malu Bob le malu o ia Seli Consale o lo o i ai tutono le tātou ofisa le na whatau fale, whatau watu, whatau mai, Ray White Real Estate i nai papatoitoi. Tā se tasi mai tā whisiri e wingai i mata upo fale. Ai eile seminar le na o whalonga tu ia e mele o tau whailo. A o lea e te tali malo ai. Se whai ona wha lawi loa ia le mafuanga a o se ano fale fo i o le winga o lea seminar. Ia ma o mai eile tu atusi ia whapia fo i le telefoni e whapsota i tu eila o fionga le swafa le malo. Whaptai sa vea e tu sa o lea so o le afiafi o le astofi o le astolu o setema. Nui ala vai aso fou. E whai eri mātou e ta ua o le Legacy Home Journey Evening. Right. Legacy Home Journey Evening. E peo lea nganga po mafua anga o le nefa moi moi. Ina ia mātou fesosoani atu I nei o tātou ainga o loo mana o mia le whaatau mai o se lātou whale fau. So o le mātou vaenga ia mau te whaatasi nei afi o le whaletua ia e mele. O na ia na te tala noa ina I le taupule o le finance po le home loan. Mani. Ia. O lau nei tangata o te tosani atu pe fautua atu I le mataupule o le whaatau mai o le whale. O le whale fau ale ainga po le tangata. Ia, tau te whaatasi e fwoi male si lo ia tamaitai leo o Ruby Manukia. O ia fwoi e o lava le ata mai le tū leo the legal side of property purchasing. Ia, tau te whaatasi fwoi masunga ia Thomas ma latu
company le vaenga le au builders blueprint io blueprint builders so ole manatu por fa we will all be there together I la fiafi le a mata I talanoanga ia we will present what we do how we can help ia ona ye ile lava noa tau te tala noa ese ai so tu sala ya le tulmanu le ya le vaenga le loia o le tulmanu o le officer ya le vaenga le mele malato male home loan o le tulmanu o tatu officer ia maute ya mal mato vaenga le tu le o fa tau me fale ia mal sunga fo ya Thomas so o se aba noa mo tatu watu o so stangata lava o lo nofo ma o lo mana o fa tau mai se fale latu ainga ia o se aba no leo matu tu fa tasi ina ia tatu fa tasi nei ia fiafi en ia mafai ona tatu tala noa tino ai I ta upule ta u tele maut ien matu tatu no ta u tele mo lumana I o ainga ai mesu tatu alum fana Malo, so in other words, an overall, almost like a seminar for home buyers or first home buyers. Yeah, or for itangato la ye la to fale fia fale le atili fa popo se private dwelling or a standalone dwelling, a renovation or me umana le utava ba tu le a fia mai lau soundwang. Ta wotel fa fonga mai la le tunu. Te mi le ya le tango tu ilalo ia le telefoni ia le fiona le swafa ia bob le malu o lua tolu ono o lima lua iwa fitu o le sa o le da ia ina ia mawhai ia o fia maua se ava noe talanoa whaifesili ia te au ko ke whaalawe se a ko whaalawe mai o le whaile le ngalwe ia le na telefoni ia le fiona ia le malu bob le malu o lua tolu ono o lima lua iwa fitu mo le whaletua ia mele o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o se isa ili me anu mera ale matua whaiva I le li kamuta ia Thomas ia ma ole li pule ole builders blueprint ta mua tele fa mole lava se manu o lua tasi mo Thomas le lima o lua tasi lima valu tolu valu fa o le tau o le mele la fiong le balu o lo tau ngā lulu fa tasi I te tonu o le punu lea ia le o mamao ai ia le tele o tātou tangata sa ili te tau tasi o tau a lea ua maua tau au whai ai ia lau tau tautua I lea fiafi ia o le tāua le na ia tātou fo ia le city so how can we prepare or be prepared to buy our very first house a me tātou tāpena e le whatawina o le whale mua lea mo tātou le tele pasini sabea o le vaenga mua ma vaenga ta ua tele o le tula o le tāpena o le finance o ta pena o le application mo le home loan a le aise home loan pe le finance ia e whainga tāwho inwha tino mātou I tū le o le sailing o le whale o lau lai tū ma le mātou vaenga o le sailing o le whale pe a o taimi le o wha mautu o le pre-approval po le home loan o le vaenga mo mua lava le tā ua tele o le vaenga le e whenga i e whantua ia e mele finance Io o lau pautuanga le lavan ona pasotai I le whantua ia e mele ma lato officer ona mawele stemi to te sotai ma pe wheloa I fo iai ina ia whaamatala tu fo I ma whaamanino atu whaletua ia tapenanga ma sauninga e ala ona a nga iai ia tele la ia nei mea o te le malama ia o ia ona o lau matapa yoi o melo pa atau mai por pa atau atu fale tangata ai o tali o pesili sabea o le home loan po le home loan application o vaenga mo mua lava le tau o tele ona pre-approval yes pre-approval home loan
Ya et sir fia la wa fionga le malu ia fa pe fo il fa tua e mele ia maleli kamuta ia Thomas wa wina e fo I taita ma o se manu I le tele o terminologies fo ile o le tua inga ngalwenga ia ma fa so ni tua I le tu o fa la tele ia le lato mal malamba ia e fa fela ona tātou fesosoni atu I le ainga lea ua tāpena nei whātau mai lewa a fia I le si vaenga lau tali mai. Ia, ai mai se fo I la tō a me tāpena I pa e mana o lea la whātau e se atu lau whale, pa ua e mana o fo I e whaiseisi investment e tō e whātau mai ai, a lea la e mana o la whātau e se atu whale len whātau mua, o a me tāpena I ai. O le me mua lava I natu langa sa vea o le sa ili mua o le mele ta o le market valuation o le appraisal au wa o ina e loa I tangata po le ainga ia se tau whaataitai se tau whaataitai o le a salo o le a talia I lato whale pe atu watu I le marketi e tau o lava leitu ona o ina ai loa I tangata ia lana market valuation o I loa I fo I mawhai numera e mawhai ona fuafua atu iai mo tapenanga po ani fuafuanga I tua. Ai o le la ua lava tapena ia le malama I le tino I tupe le maua mai stemi o luma. So, I le tūlanga e tāua tele o nei loa mo mua e tangata po le ainga po le homeowner, le market valuation o le sifoi whaupunga o le meleta o le appraisal. Masalo ua whaalongo I tō tele o le tātou atunu. A le meale o le appraisal, o meale tasi o le market valuation. Yeah. O loro wingala, o e visire tu e te saula, how are you going to value this place and what kind of figures that you're going to come out? What depends? O a me whanango lango ia le whai numera lea le a e alu nei e pese whai se estimation vo le po se tau fuafua o le toa ngā value le la whatau e se atua le whale lea. Yo sa vea tau te lango malosi lava I whale ia na tau lia a whaineli whaatusa. Tau te lango I le loa o le tau whale ia sa tau lia I masina I o mawai. Lono winga, tau te wa ai, tau te o, tau te sue ma wa aia. Ini whale e tau tutusa, pe whaatusa mal whale al tangata. Ma tau te sue I le napi tonu po a tau sa talia ai, pe tau lia isi whale I masina I o mawai. Tau te e whainga tālano tatu wa ai ma mau I tua. E ta tawana ona wa ai lata I tua I masina I o mawai. Pe tolu pe wha masina taluai. O tusa o mea lai ta o recent sales. E ta ua tele, ono I nā tau te ilo ai, po le a le tūlanga, po le level o lo iei marketi I le vaitaimi nei. Awa e alu asu sau kaso, e iei asu inga I le marketi. Mai I le masina, ma le masina, ma le masina, ma le tausanga. So, e pei, o le tangata le tau le real estate agent e wha moe le I mea tau recent sales in comparison to your home, to the subject property. Malo, whaftai isil taua. So these are the conditions. It's within the location in a quarter poleale time period lea. Awai ke le ngofongofua e kusalua whale malis kankalinga whakau kalakuangafi. Ai sau le valuation or over the mediocre. So mana tele e wai mana I le whafonfonga me le tunu le teu whapea ia tangata. Ele manga I le whale e kukusa marisi whale nga whakau aku reiva se lau wafe. Alewa e ngofo undervalue or even boost the value of the same property at the same location in the same period of time. A e sao. Io e sao sa vea, so ili tu fo ilalea. So se real estate agent lava alu atu e whaatino mele ta ole appraisal I whale al tangata. E ta tawana sau ma statistics, ma sales evidence. Right. Or actual sales information. E lea ma whaiona alu atu le agent ma ta watu o la tau whainu mira. No, e ta tawana alu atu
ma latu malana api ma faali atu ia fale ia wana ia maua i le pitonu lea e faatusa ma le fale tangata lea malo faafetai ese le tavutele o le numera te maua iai ia le fionga i le suafa ia le malu Bob le malu o lua tolu ono o lima lua iwa fitu o lua tolu ono o lima lua iwa fitu o le atele ai se taimi o le malu le tunu e fesiri ai ia ai matua whaamal malama mawidi ili lei le fionga ia le malu ia te oe ia ma le latou seminar na le aso tolu o le masino se te mo le ale taimi o le ai ma se ita uane o le telefoni malau tuatusi ina ia sota ia tu tangata whamal le malu ia malu tatu atu o le fitu a ngai le iwa i le tatu wha moe la sotolu se tema o le location for the address Ray White Papa Toitoi onos fulu maleono Great South Road i Papa Toitoi onos fulu maleono Great South Road i Papa Toitoi iei foi ma tau maftanga ia po refreshments foi tabea so i mātou vaenga o leanganga ina ia o mai po ani whapesili o iei manisi. Ne te foi o se extension po se fale fia fau ia o lo mawai il sunga ia Thomas ia if it's a home loan application mele if it's buying a home it's myself and my team so yo foi le lo ia lea tau te awai patasi lea afiafi mawai so swani mo so stangata male ainga malo faafeitele ia nana taumalunga atu ai i le talanoaga foʻi ma le fioga le soafa ia le malu Bob le malu ma faamanatu iā te oe ia le seminar lenā e fesoasoani atu ai le tafetolu o le latou galuega i le aso tolu o le masino setema o le itulae fitu le afiafi se itau i le iva i le tuatusi ono sefulu ma le ono Great South Road i Papatoetoe o le ofisa le na o le Ray White Real Estate i Papatoetoe o le numero toe valau iai Bob le malu o le olualua tolu ona o lima lua iwa fitu o le fionga le falitua ia Emile Palamo o le la foi ngumela Emile o le olua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia ma le sunga ia Thomas o le olua tasi lima valu tolu valu fa ia upu muri mai le fionga i le suafa le malu ona tātau mawai ai lea ma le ngā whaaloatu tai a fionga le ataua sa vea ia whaapea fo i lau whainga luenga i le officer radio sa momo nea vano mata ngofie ia mole atu ai whaataitele ia le ngata fo i lea ia mo tapua inga le atu nuu ia matatu matua o loo whaafonga matapua i mai mole atu le nganga whaafitai ma ia lofa le atua ma sanga poa i pea ia whaamanuianga i lau fionga sa vea ia ma le palitua ma le nofo alu ia whaapea foi ia nei o tātou mātua loo whaafonga mai whaafitai ma tātou toi whaelo ai pea malo whaaftai tele lava i lau fionga le malo molo sila fia o lo waso muribudi lea i le radio Samoa i le so ia ai ai foi la ia nisi me tutupu le lumanai o le amwhai pea na tātou whaelo ai ma whetu whai o mai foi le taimi ia wa te tau ai o na savalivali ia tamo le ainga le tai. I si fo i tofinga ma i si fo i ngā luenga ua manatu o tau na whai. Ia ai avea fo i le nei awanoa, momoli e toile ngang whaftai i la utou team le whaletua ia emele, ia whapea fo i la ufionga le suafa le malu, ia whapea fo i le sunga ia Thomas ma le Builder's Blueprint. I nei tau saka sa tātou ngā lue ai ma whaasoa i le atunuu ina ia manino ma malama la utou tua ia ia whamanuia le tua i lau fionga whamanuia fo i le tua le fionga i le tamaitai le whaletua ia emele ia mese fo le tātua uso ia Thomas ma le Builder's Blueprint ma le au nanga le nafo i company ia a tātua whilo i whamanuia le tua manuia tele le nei a fiafi i lau fionga le malu ia ia whasuifu ia le na tawalunga tuai male au langa fo ia le tātou malo le fionga ia le malu Bob le malu
ia mai le Ray White Real Estate ia ma o le telefoni na te mau iai o lua tolu ona o lima lua iwa fitu o le sunga a Thomas mai le Builders Blueprint o lua tasi lima valu tolu valu fa ia ma le fionga le faltua ia emele mo le finance tuo emele o le finance o le fatupeina o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o Thomas ia o le toi fa le o lo fale renovation ia pe toi fa proposisi potu ma fa le ia tili ia le au le o lo fale ia ma le usoloa ia le malu le malu o ia la lea o le fa tau ina mai o le fale ia ma le fa tau ese ina atu o le fale o le ua toes football fa minute o na tale o le tu la eliba fa mo lo mon bia le atu tu la lata fo i tu tauda ngā luenga ma ngā ngaifo whaivo Samoa i le nei fo i o ngā tutonu o le vai aso a tai ao ia whaatawhiti a o le aso ua tā ua lunga i ai i le au nanga ma le tautua ale i a tau sa vea ma le pole kalabe muli o le nei aso lulu muli fo i o le ngā ngaifo o whaiva a o te popole tātou te wheilua i pēr tau te vāva i pēr i ale i a tau sa vea o fa o wina le tautu o manisi fo i vaenga o tofi ai ia o manei e fo i o mau le taimi fa tino ai isi wala aunga ia ai e aunga lava e tas o le fia tautu o pea i le atunu ia ai mai se fo i o le tala tau longo ma mea lo tutupu tātou te wha soa pea iai nisi o lo asia i tātou le nei taimi o le tausanga Fatalo fatu i lo tu lato i le taibu le lato i le ea. Ya mai se fo i le lato i le ala. Fatalo fa bitoa i le fio mai ma le su mai. Le lato i le ea le lato i le taibu le ala. I lau fionga le sao o le tatu a inga o lo fa sao i le fale manono ma le ainga le tai i le malai ma le maota i le tongo i le puyai. Fionga le sao o le tatu a inga le a tau le taua ma lia. Ia, maloli le malanga tina, mahatu o taurangi le sao, o loo wha sao lo tātou aiga. Ia, ele ngata fo i leo, wha funga mai i le wharetua, le tausiali i le fonti, ia, le fionga, po le sunga fo i le ia tau tala. Ia, mamalu o lo tātou aiga sa le ia tau wā, inda o tātou wheloa, i fo i o malai mauta tau ave le tupua, ma le lao ai le tongo, ina ua tātou wheloa i le pō ana pō. Mori atu aile nganga whaatai, lau tū whaaloalo māwurunga, tau mawhitanga mātango fia, ai mai se lawa, e tāua, o le tātou toi lau lua whasila whai, o mata i le mata. I le anga le leima le alofa le atua, e oina tātou wheloa i ono le lau whonga, o le loi whonga pa ma le loi mata malingi, ono o le wala aua le atua, i le sunga lei a taua sa meli, ia, e le isi tu matite, i le fina ngalo whaito tasi o le atua. Ia, o ia nā te au mai, o ia foi nā te toe ave ese. O ia foi, ia, e pune le tangata, e le aia isi tu matite, e le fina ngalo whaito tasi o le atua. Le lai tu o le tātou ainga, e le a wale fasa sa fo le sunga le a tau sa meli sile fai ma i latou uma i lo tatou ainga ia aswatu vai bandu i puenga ma fa ma fananga ma fa mai senga ia ona o le wala au a le atua i lo tatou tama le sunga le a tau le tau sa meli ia lo to tele o le finagalo le tua o le mua e le fuatia, o le tia e le seua, o le tau fo i e velo i le maninoa, o le tā e le apo ia, o le ba e tongi whato le moana, o le pulifana, ia e le anga i e sisi. E wha i le moto, wha i le pula, e wha tā whea pulu i le vai. Finagalo le nā o le tua, e le sisi e pule ai. Patalo fai lungo le tātou api o fōlinga. Wha vale tui loma lautusi ia wha pia fo i a kenese. Talo wha a kenese lautu fine ia fuatino Iosefa. Ia o isi ngā wanga i mai le au whaikala ia. Ia le whaikala maari.
Selina Siosi, Talfalava, ia, whapea fo'i ia polonga le upena unasa. Ia, mautou malava ile ngata i lungo le tātou Facebook page, ia whapea fo'i ma le tātou YouTube channel. Yoe, welcome to the last and the final episode of Nganga Ifo Favor on Radio Samoa with Le'atou Savea Sayuli on this Wednesday, the 26th of August, 2026. After 26 years. It's a long journey, and it was a beautiful journey. Tol fitu se lima i o sa o ri ka kongu mela le. A o al kai me ka e fa ma vai mangalo ko me ngu mela le. Tol fitu se lima i va tol le mafuanga tango e tala numero na se man. Ona o le totele o nisi sa tato fai malanga fa tasi lea luas fulu ono tau sang. A o a fo i ni mo a o a fo i ni mea e te manatua i le na Savalinga fatasi malei atau sa veile. Luas fulu ono tau sanga o tuanai. What would you remember within that 26 years of our journey together? Lesa ka uri mai makasa vali mai ma e la mama ia uiku Yoe. Tolu fitu se liba i vatolu ni me te manatua ai le ta Savalinga ala Radio Samoa le atau sa vea ma oe le whafonga mai nei. I le lua se fulu ma le ono tau sanga ua tuanai. Nala ua tala tuoli tatu lein. Whatalo fatu i le tama i ale au. Ioe. E le mawhaina ngalo le tau so le au. Ioe. Le au, wa aisau vai a le ola. Au a lavan i ngalo i ate oi. Ala fe mai le au. E titi ale pasi malu i Avondale ma mai lana. Nala ua tala tuoli ma le tatu lein. Tolu fitu tasi lima i vatolu. What are some of the beautiful memories that you will remember and stand out? Tupito ia langona mamea sa faile lava i tau. Ia, leo vai atua wa amatabai, ia, amatabea lea, talofa balol soifua mduia. Amaro soifua mduia, o fionga savea. Ia, o hani ni me te manatua i le luas fulu ono tau sanga o tua na i whaatasi mal Savalinga malea tau savea mal Radio Samoa. Tai lava mo le hafsiri sa vea. Ka tongu e watu pesi na sina vai na ko ilo ni tangata fatau va ne yasu. Mani ila. Ia. Ka tongu ia ngalo ye te au le tango aba. Ia, le nganga whaaloalo, whatalo. Ia, sau no pea, brother. Ia, le ngalo ye te au le tango aba. Ole mele maua mai ye te au e mawari sa'o. Lila. O ke kulinga le tango awa ia stonga i uma. E ki ara ula au la stonga. E mawari sa'o. Sa'o me e te sau ngoa mai ai ma mea e te mainga. Ia e uma i fo e sa'o le mea e ke mainga i le mea la tupu lumana. Mea foi le i le ngalo ia te au le ia po tango awa. E me se po i loa i anga po i savea. Ia ere ngalo ia te au, oi fo i le tūranga fo i tū mai le poi, i le tango awa. Ia, o le tūranga ngā wau tana ngoa tuai we Malo. Wa no ngā lava le loto vai ne tūra o ngā lo whamawai ngā nā pai. Talo fai. O ile swafa au, wo iai se me o ta whenua, iai po? Ia o weta Susta le vila ku I manu le ua. Ia o e sa o ke whanongo longo lava i o pokalame matango fie I aso ta itasi mai raso fua tauras whalaile e o whatango awa resto tonga. E le ngalo e ki au oi. Aftai. Ai e rau whaorongo a kura e wha mawa. Ia e karikongo e momo le loko ma kangif nge kura. Ia e le ngalo e ki au le ndua suongo kausanga e kura I mai. Ia karikongo ia o awala le atua o ala ia tangata. Mali e la. Ia whaftai tele lava weta. Tele lava mo lava noa. Whaftai weta. Ia whamanuia le atua ia te oe malo a inga. Ia ma whafua loa le soifua tautua. Po whea lava o lo o whatino ai le ngā luenga.
Ia lena, e whaasolo ale tātou por kalabe ma tātou ma tāupu. Nai ta tala leina ia te oe, tolu fitu tasilima iwa tolu. Your outstanding memories of 26 years of the journey with Radio Samoa and Le Ataua Severe many, many years ago. And it will finally come to an end today. Aile umai? Ia fo ia fola la utotanga ima silasila iai. Ile lumanai. Ia mawha wau e pēr le nā tautua. Ele whawa atu ile so. Ia o lea utauri maina ele kapeneta ma le whainga malo a Samoa. Ta wala atu le kapeneta ma le fionga fo i le pandemia. Ma la le tusi wha mamai. A le fionga ia pesta no mea simi. Ia o le fast food ma le valu tausanga o le tautua a lea fo i tina ma lea fo i ta maitai o lea tunuu. E to tonu o matanga wenga ese ale malo. Ia ale upe ma vai whakasia e fase fulu valu tausanga le na. Luas fulu ono i. Ia, whamanvia le tua i le fionga ia pestano mea simi tate lea sa tautua i le vaenga o le office o le palemia e bensi fo i o le officili o le mata upu whavao malo. Tato wo leina, talofa malo sai fo manuia. Ya, fatalo fatu malo sai fo manuia. Malo sai fo savea. Ya, malo lava sai fo tina. Ya. Ya. O le te whalongonga tune. Ya, sau no ia tina. O le te whalongonga tune i lau saunoanga o nei e tele alo pisele ina o le maua isi au a pokalame o le whate ia po ia au ia wano whapea o le o nā tāno awa le ala e whamawai mai ai. Si au le whalongonga tō le a whamawai ia e langona alma i o le lo. O nei sawea o amasalo o e tele o silafia oai. O le o teiloa oi. Talo fai. Ai o malo ia oi o le o usawa oe e masani ana ona amatana e whingalwenga mai tai le ki oa o tai. Ia oa oa e na mua mua o whalongolongo i nai lo si fonga. Talo fai. Ia na o mai ala ia na e saunga e su mai fo i lo fale e au mai la wai o Selina le ale telefoni. Talo fa Selina. Selina Siosi ia i o Tara. Talo fai. O ele sa ele mamawa tulo mauta malimea le te ia ele sa ia ala ia so ia. Ia moni. Ai tele sifitai evanteo. Ia ole pole tau inga mu foi le antaia ile le siva le pola traile o ia le na ola o siva maso a inga alma aliena e awa e toi le pola le na fai la pese le mana ia lo si fonga le Faftai la vaseli. Ile na po ia le antata la noa ia le semeo ia ole mea te mana tua ia o po kalami ala tano ava ia o fato po lunga le kio e lungu fia tamali ia na nga fatu pumana nga fatamali e lo fo ia saunoanga ai ole amisia fo lo si fonga lunga nei yo ai faftai tele a mo la tua ile atunu ia ai mai se fo yo masaninga ia umalava faftai fo i uptimai ia ai mai se ol famalo si au mo i mato fo yo lo fanongolongo faftai awa tatono o e fo ile ana umaia le o le mea stili ona o faftai ai o sa o request ya o ile ya solen pai lauta no ava ile numero se ta sutina ono o lo faini ana fatau keki sa o mana o le telefoni faftai o le o merta mine ia o tinana le o mawai ia famanyanga ia piono au le simia o si o le insure e ngalo ia tia o mena fa manatu tia o pi o eleana
na maua nei le se in tuale na fai ile ile tamari ile o Matt lua tu. O Matt ia le na lua i la po kalami pe o mena e foi la le o semana tua ia oi ia 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 ese awala le tua malta so wala wina a tonu foi o se o te lo ia uia o man khapo kalami ina ta so le tua o le a foi se plana le tua mo la tunga ia papena na ye fa unga le tua ila sunga ni o malava ai mai se ia fa tax pele tua ma oi tai Selina to vai we ana vala ia ta to chelo ai lu mo le tua ta sanga molia tai lama ole tabia ia ola u ia ma lo fa te tele lava Selina ia lo fa ni le tua na sunga ia fa te tele lava lo pe lo so fu te au nai pe le tua malona fingalu ai ta toto e feilo ai pea ia ai longo mai po ke ole anga ia tau po kala mo lumana ia nei time ia to fa ia to fua saber ko alo fa tele atu mo oile tina Selina ia le na ia mai ele o se vi ingole tangata ai ole anganga e momori ai le fa aftai bale fa manu ilu mo le tua ai no mana tu watu le ava no lenga e tele de tau saka sa tatou fa sanga ye mo fa fonga le tu no ina ne yo tu matu la I masola ngungu pe yo le sola ali o le po ai mana yo le malama le yo le tu no ya le fo wa matu le ava no ma mo fo ina tala ya sa mo ye si fo ila sanga le nga ai o tele tu una la o to fa pena pe o le pese fo ila ale tambo Josh Statofi o te le tu ua oe pe o te sola ngungu pe o le po ta lofa balon se fo mria ta lofa le au malo sa ngori akawa se fakadi mase faile ya le fo wa matu le avano ma mo fo ina tala parole Toi fua la le la sunga fa be fo lu so aka wo lu ko lu. Ia, le lo fatu ia se mandu. Ko mai ki ko mango Awari ia mango pa kile kwa. Mo lo wa mango ngai por kalame. Ia. Pe o nga sa ngo e vaku se me ia ora u kala mala u kau kingonga. Lei wo lo nga ka mafuka. Mai le kau siringia fo iso lo ka mafukanga yo salonga po e mankuan ka mafuka mai ka le family nevo ya so yo le balava e fa ngalonga fo ele yo si pepa mauta samo o ka samo yo I wan ka fe ko I one hanga ka malai ya ka bala lo nga e alu I one hanga o I e monteo ya o me I man ros na dia ia ole kua fai va venga nei se me ke popole el kako ngo foi mangkua oi ele manga kua is kanga ka se singa kan fai se me le anga ya ke oi ai manga kua pe me le sa fai se ve mo lo le ku uma ma lo foi kanga ka kako mafka riela ya pa wana ma ko kalo alo fongie le kua kako barbalai ongo fe au manga luanga mali aku maulu so fu ala le male so fu manga wi ma ya fa sang fa kumula uku wa se fu anga se ti ka ko pol kala me o ya tai ai fa ya se mang salo o le va so ko so ko la pa ke la ko parun ma ava nga ya le la la ko fa ka u ka ko ava ma le la fa le ma le fa uma me uma fa le ava I nga le kio tai le a ka ko fe lo ya ki ka ke fe lo pe ya ta to fe lo pe le au fa mandia le tua ta lo fa malo se fo mandia ya ka no va na o que você vea ya ta lo fa lava ya maro lava la cuestión ya wa fa lo ko dia que se fa ma wa le fa ma vai ya ele que ya ka ma karanga se ve o a ko ka ma aftai ko kalma yo alo lo foi mai ko ida por kalame ya
ma lo lo nga lui io ma lo sai io asi le mia io che ma ka vinga lo fio lo sai per coa e se kana kai e so ma nga kili io sai le ava ma le va ava ma le sero ro ma le fu e Maria o Sauang io Maria va Sauang in faro no kai lava fa pale ne fu e fa ngala fo o ke do ma wa sai ngalu ya al fa fo fa la kala a ma fo fa fo ma fo ni sur ka ku ma fo sa mo e no ga fia e puri mai lava le fa pe e fa no ia po kalami ia karo fa ia le fola e ama vai a cuidar ia faika ia lava foi se tira ruega ia ai foi a maca mai foi se tira ruega fa pinga la le langa fa fo ale langa ia somba die ia o que ma nga ruega ia ro fangia le kua ma lo malos ia ko malos male po fa io i lau fioga poi i le kawawa mea inga o ngā ruenga. Ia hapea foi le fatua ma go whaalo wa muni mai le ainga. Ia hapea foi le mamadu la poi ma le lasidasi. O a inga e tau ia te oe hapea foi sa momo le whaalo. Ia alofangia le kua ngā ruenga wha fuololo toi fuata vea. Whaftai fonga tali mau. Tātou whelua i pēa whaftai whapadia foi le tua. Ia, le nā, ioe, tātou te oa ae pei, o lo u anganga ma le loto talo whai, wa umi tau sanga. E ta tau alao da iei se mea o teu fatu le loto ma le anganga o le tangata. A whai fo i o le asa au tau sila sila iai le tele o nei tau sanga. Pena iei sau mea o ngā na mauai. Pena iei fo i sau mea o ngā, a mauai sau ata, pe mauai fo i masau aki ngu. O wau kā koi fo i makari iei fo i dea, aranga o le o tale i tū lai lima o le a tātou wō i le malo longa ia ma tātou telefon i vai whanua i le nei fo i vai ngā le fiafi. In this update, the Finance Minister is putting the state of MB to the litmus test as it issues an apology. The Parliamentary Privileges Committees found past officials at the agency in contempt of Parliament for failing to reveal to a select committee in March a biometrics border tech upgrade had been scrapped. It had used up $40 million. Nicola Willis says head Nick Blakely offered to resign after the revelation, although he'd only held the job for weeks, and was declined by the Public Service Commission. Matters relating to this issue remain under independent investigation, and I won't prejudge the outcomes of that. Fears this is just the beginning as the gender pay gap officially starts to widen again. Stats NZ data shows it rose to 5.3% in the June quarter, having dropped 3 percentage points in 2025 to 5.2%. Still minding the gaps, Joe Cribbs says the government's had opportunities to reduce the shortfall and chosen not to. She says during this cost of living crisis, women's wages have grown more slowly than men's. Every cent matters, and so you can say that it's only a small increase, but that's still a large impact for New Zealand women. Te Pāti Māori will take a plethora of new taxes to the election, but is promising tax cuts for 97% of workers. The party wants a wealth tax, a land banking tax, a vacant home tax, stamp duty and a rise in the company tax rate. In return, GST would be cut from food and the first $30,000 earned be tax-free. Co-leader Debbie Ngarewa-Packer says the wealth tax will be the biggest money maker, starting at 1.5% on assets above $2 million. If millions of people are going to pay less tax on their wages, then those with extreme wealth must contribute more. And stars are paying homage to Dolly Parton, who's died at the age of 80. Her team has told CNN the singer-songwriter died after a brief battle with cancer. That's news. In sport, a boost of All Blacks experience to the Tasman starting side for Sunday's Ranfurly Shield Challenge against holders Northland in Whangarei.
30-test midfielder David Havili is back at second 5 as one of 5 personnel changes to the Markle run-on team, while Northland's starting 15 is unchanged. More than 10,000 tickets have already been sold for the clash. That's 4 times more than the Taniwha's average attendance. WNBL Chief Operations Officer Justin Nelson believes the Breakers have laid the platform for a Kiwi team to thrive in Australian basketball's Women's League. And the Breakers are officially relaunching their basketball academy after a 6-year hiatus. That is sport. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Rent to buy so falifou I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tō whisili pētenga whatia so falemotu. E maua fale e lua, tolu, pe e whāpotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi waiva awheta la. E mawhaione e wawe whaatau al fale, te a e rent to buy. A whai e awhe lua se lau 5 tā la, pe ilunga atu le tupe mama alo uha inga le vai aso. E tōsele nā malpei meni a matamai le ono se lau 5 tā la, I le vai aso. E mawhaione mawa I masauta a wale fō, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E ia inga matutu ungai whatatau I le nei awanoa, o le nono ina o tupe. I whalangulango ia inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, luha fe male valu. Radio Samoa. Taslima I watolu. Amo. Le tangata ua manatu mai ai ma whaau au pēr. O na maua le ola ma le manosi he whaatino ai ia lea au auranga ma lea tautua I le tātou o tunu. E leo se potos tangata. E leo se malosi o tangata po sona ata mai mani o nanga waa. O le musmusunga le nganga, ia ma le whaamurianga le atua ma lana whaau unga. Ia ai e whaia mō tangata. Awa a whai tau te iai le ngā luenga au tō uso a tangata. O tātou iai foi I le ngā luenga a le atua. Tā ua tele. Ia mai, mamori foi le ngā whaatai I le whaongaina o I tātou. O ni mea whai ngā luenga a le atua I le tele o nei tau sanga. E mamori iai foi I le sāwali a le atua, I le nei ala leo. I le tō tele o whaawhengai ngā sāuru. Whale mai, maulu whaafo atu. Ia manatou moli mana onga le tunu ma moli foi ia le savali le tua ala ila na fionga pa ia nisi foi o fa fenga ko loa so le fe loi ai pe o nisi sa la tu fe so di foi le tapenanga o lo foi tangata ele tup o se tamata lavou se o mai de bat tu ele ngata me nei o fa fianga mo musika o le fa so ele nganu fa so ele upo le tua le sunga le fa fianga ya Reverend Lale Peteru mo le fa le tua ya vini ya masiola a inga foi a fa fonga mai mo mori atu mai ta ele le nganga fa tai le telo to sanga foi sa ma futai yo matato fa so I me ese awale manuia mo le anga I le lumanai tele le sao fai au mo le au fai ngarwenga. Tele le sao le au fai tua wha I tupu mai o ainga ma te paau. Ma le lātou tua wha baboni wha pena fo I le wha whale upolunga. I le babalu o le usonga I atu bua mapule. I le teimi tātou te lau lua fesile whai foi I mea whai a le atunu. Ya, mamoli atu le anganga whaatai. Ia ai, whaapitoa lava, mō ta matina mātutua o le atunu. Tua asina sina ia. Ia, ma le lātou fo I tāpua inga mamana, ma le lātou whaano no ngā manu. O lo manu ia ai, ia whaiva walu ma tama whanau. A Samoa, ele ngata la, ia lātou lava tama whanau. Aua whapenau na sopoloa le lātou whasoa.
I tama whanau uba sa moa I so o se tofinga ma so o se ngā luenga o lātou whaiva manaia o whaiva lo whiriba e rangona e lau loto ma lau whatu ma lau tino le papai mai o nā whabunyanga a wai tere ia whanau a mātua ia e tele ina le mafuta ma le masani a ua veana nei ngā luenga upe o loutou silasila mai ma ia ua pei ai ua masani ona o tala maaso uma ma taimi uma o le whaasoa ma le tautua atu le atunu ua pei ai ai masani ma ainga ia ve mai tala na isi o whanau i ato ina ma o le matu ma te lori isa vea tole e kau misi ia e misi ia nisi o tangata le matu ainga pe a whaita talo le to ina le malo le matu ia ai le va ai a o ngā lunga o TV ngā male upenga te whai langi le nai ai ta ualo lo i goa ele ma whai o na misi ia lātou tālo sanga pe ia koke māsangi o i tālo whai tālo whai a whapenai yaso ia sa ua o ina ai le telo le sona maalie. A o avea o se tamatala vau i le ngā luenga lea o le whaiwhi au tā lai. A le kale sia Jesu Keriso lau pa io aso ngatai. O se taimi la sa au tā lai ai le motele sa la whai mapule ono. O asonga fua umba mātou te anga i mai ai. I le taulanga ia pia. I le lau mua i pesenga. O i nasa i le ofisa tu tonu eo o mai le teimi le nei. E wa aia ia le e kale sia, ma wa aia ana whaife au tā lai fi afe. O lo ta ape, tala wha uto solo i. Ia ma nofo solo i lea nu, ma lea nu. Au saulai fona tanga i asonga fua. Au te anga i o i le potu a onga o whai a onga si o mātou tina. I le kolisi pesenga. Church College of Western Samoa in Pesenga. Ina mātou leo malau soa. Ia, e olo le teimi mātou. E tei, o se teimi fia i le wawa i mai o si utina, o maha sāwali wali atu malau soa. Ia, e olo le teimi lea wha mawai. Ia ona, tutulu lo leo le tina. Ua tangi mafusi au mwhai mai. Ai o si au tama. O aso uma, ma po uma au te tatalo ai. Leli ia e alofa atu I lau tama o lo whaia lo whina ngalo, Elder Lavea. O ai se a inga, o ai se tangata na te asu se I puwai, pe na te momoli se mea ai. Ia, anga le lei atu le atua, ma whātu tumu mea ua whaangau ngau. O le mea lai, e matua maa ofa I lo loto. So se fale ma te uru fale I ai mala usoa I le nawa I tau. E le tala no tele I meo le sona fo I lea. Ale e kale sia le na tuli e tu nei ma ua ma te o e a o I tangata. Ai mātou te whaasoa I lea a inga o le ngafo o le nuu. O upu o le nuu. E wa peko inga mako e se a me o mai whaiwhi au I o whaiwhi au I ngō mai e momori mai sa wali le kale siape o le o mai a samo I upu mataulangi o le nuu le nei ai o le au wala ma le mea na whai e le tua a vea le mātou taltala noa ma ainga nei ma sa ili le tafu e po feo mai ai o a la tau tupuanga o nai o lātou taulangi mangafa me whapena. E moi fōle ata. A woita whiwhi. O tangata tonu ane o lo uainga. Wa lewa na lei loloa. Eo. A o I fōi. Na tatala I le atua le whaitatoa. Mātou te wheiloa I ei matangata nei lātou te asu se I puwai. Ioe. Toi titi uma mō le whanganga wā. O tangata nei, ia e lima vai. A o se mea lātou te whaia mō whaiwhi au. Lātou te talitonu o se taulanga osi e silsila mai ei le atua. Ia le mea lanai whai.
Supomboa ia so uma ma le whaarifo whea kusi lo matua o la au. O le ringoa lo matua. Oi ka whiwhi. La uma le lua la fumoa ia maua. Whe mai ol popole. Uma fo le la fumoa. I whaasolo mai la fumoa le makukua oi. I ri loa wai kusafa i longa o makomo. Wai waponga i. Se umaru. O le mea lana tupu. O aso ngā fuala au te alua ia pia. E iei ta maiti te tōlua, te tōlua le ainga ma le ainga. E hanga le le iane ia tea, mbala usoa. Ai e mui fōle ata. E iei ngafa mātou te whesota ia. Ioi. O na whai lea o ia ainga, moa o ma ainga. Ainga i, ainga i o le sinu o so o tuai. Ia wā sila nei la seu manu le mamao le mea sa mana nofo. E nofo sa ngone. E tausi lo tu tau ngā vale te aluanga i o. E te amata atula ia le i vaipua. Whaasolo tuai fo ngā sava i alu watu ai lava. I fo ngā tuli whai ai se i tau le laitu. Wa e tu todua la le whale o whaife au. Whaafsanga i le leia ma le whale o lo le to ina. O le lua manuao, pe manatua se tasi o te mali i sai tono le mau te whono ma le palimene le nawa i tau. Na matua i anga le lei ia te mali i seu manu i le ngā ruenga le atu. Ai, au tele i alu le ngā ruenga. Sa ufa viteia le anga le lei o le atua, ono o se tamasa matu tupunga mai ai. O se tangata e na nau tele mai o le ute ma le fatu o le to ina lea. O le anga nuu o Samoa, o lana tū ma lana anga i whanua, ma lana ngangana. Ioi. Ia. Ua vea la le nāmea. Ma whai mai e ma le tala le mata maa au te le ialu le ngalu. Nga vai oi. Awane ngalo ia te oi o le ute o Samoa. O lana ngangana. O lana tū ma lana anga. Ioi. A wao. I taulangi o le nuu o le e alu iai. A wao ma malama i whetū pupula o le nuu o le e alu iai. E ke fiu e ke lua ku malua le songa ngā wha māmonga. E wha oso mai lea ale a inga ia olu. Ai o le mea moni. Sa avea le tū maleanga i whanua sa moa ma le ngangana tau tala. Ia maleanga nu. O le ki lea. Na wha mea lofa mai e le utama i ate au. Na ta tala ai ma wha uru whale le ngā luenga. Ale e kale sia Yesu Keriso lau pa iwa songtai. Ma whai fe au tā lai i to tonu a maota ma lao nuu mawhio anga sa uru whale i ai. Awa foila. E wa ai mau lalo i lo tau tala vau tele. Ia wha pele o whenga kaka ma ka whau ingi ka miki. Mai ingu pia ma ka ki kifa solo i fua i le kaulanga. O mai whai mai fusi ua ma whai mai ala ko pinge ma o mai. E soli vale mai ia whanua a inga ma maota ma lau. Ai wha te ia. A wai wha pia mai lo le tala ase toi ina matua fo lele. Ina ua mai ia whai lauri. Ia wha mole pe mwhai ona ulufale se i whai se tala ma. Tātou whai loa i me whai loto fo i maa ua nei. Ao whē maa te sāwali wali mai le maa ngaruenga. Ma ia o mai. Ia nganga wha pia wow tala tu la fwa i a tō ina na vai tau wene kai kia i meo whaiwhi au kalavou la iki. Mea whesa lua e vai. Whesa lua e vai lua whi mai ai. Ia mai se ki. Ia e te ila le tō ina ia. Sauno ina. Pa ia mawalunga le mauta e whio ila usunga. Ia pipi ia tu iei mataulangi o le nu ulea. A wā lewa ilo nei le ngol tō ina le malona tūlanga. Pe o se whetū pupula o le tu malo po o le awhio anga. E te ila le whaalongo le tō ina. O ina na matai o na sui le tala noa le tō ina. E se la le tō ai ngā levo le tō ina matua lea. Ma nei whai whi au tala vau la iti ia o wau fale. Ai whaalongo atu.
ese le whaaloalo lea o lo avatu. Mo mori atu ai mataulangi o le nuu ma le tu malo le nei. Ia o na nofo lole o le toina ma fasile. O fete lu o mai e. Talo fai lo sunga i li fai feau. Ia fasile au da le vea. Ia na wai lo ai le ngoa. E le tau fai lo le. Kau ki o se matu ta mao le isi tu yo i sa fotu. A matala ia leo na swinga mali e. O aso uma. Ua pei foi le sa te e mai le toi ina. I fai feau. Al mea leo i ai. E fia wa ai pea leo rungari i ma le toi ina ma le la ainga. I fai feau. Ua matala. Ioe, ua matala le fai te toa. Ua matala foi matatala le vai fale lea. Ioe na mau ai o ainga. Mau e ma papki songa ri se mau. Awai le se nga ki ka toro ke fa wa ye le ngu ma malau kala inga. Ale si ke fa li winga ma papki soinga. Oko kai le matauti o le anga le le tua. Le mela na tupu. Na toi fa foi le anga le i ainga nei. O ainga o lo tinama, ainga o lo tamana. Mau e lunga o ngā luenga le tua. Toi titi ale se nu utate le tala i ai. Ele mau ni so tanga o le ainga o lo tinama, ainga o lo tamana. Mo siosi e le nama, le nā whainga ma. Ma le nā vā le lek. O ta maiti la i ele o onga wa e lima vai le ainga. O te alu uma, i la umalanga le alu i asonga fua uma lava i upolu. O te alu ma ave ta maiti nei. Ave sa oi o le potua ongolo tina. Sa au fafa i e ina se i uma le leia matu ua le vasenga le lo matua. O na alu leo malo tina mauta atu i lana ta vale ave le fare. Wala uatu mai tu mua. La uatu isala mai sala fai ele tele o ta maiti o lo ainga ina matou fi lo yo. La iti. Tai fitu tau sanga, tai valu tau sanga, tai se fulu lua. O le aunga ato le wha moimoenga. Mama, o la uwha naulea, o le wha naulea le whaiwhi au, au da le vea, o sau e momoli atu i ulipa. Nā ngā le lei ifo i a te au mala usoa i le ngā luenga. O le ai ngā le maki ai moa, maki ai supo moa. A leo te i lau whaalonga tu, e i o tātou so tanga, leo o sau maa mai le whanau. O lau mai, wa tumu le mātou ai ngai mota. Ioi, au mai la ta maiti nei o laiti, lai whalo no longo mai wai pe o sau whanau, ia ma o ni uso mani tua whawhine i a tea. Whasiri tangata le warota, ma le nu. Ai nei ta maiti e tumu ai le aingo le veama, so alo whapale i mota. Whe mai le tala asio tina. Ia o whanau a elder le vea, lai tala. Ona a inga manai o na teia. Ale me la le sa foi le matu tina. Foi a mai ta maiti nei, fa a o onga. Umana o onga, ua fa a u le lei mai pesenga. Ta pena ta maiti, e o le misionga. O isi fa misiona, a o fo i mai le na. Umana fa misiona, au mai i New Zealand. Fai ala to fai poiponga, ma o onga ma oi ma atina e o lato wainga. O se tala matango fia le nā mea wa e pei o le taunu unga le nā o lea fo i ngā luenga sa fai. Ese o awala e whaamanuia mai ei lea tua. Ma toi tau i atu i lato nā alo lofa mai. O tangata la nei. O uso ma tua whawhine ma le whādau lea na o moia mai. I le eitu o le motu ma le eitu o le motu. O tangata nei ua avea ma a inga, ma wala lata i a te au. O te tango au i ai, i mea te tupu o lo ainga. O tangata foi nei, e mua wala au mai. Sa vea, e lero penale tau ai au, pe tau o dad, pe tau o uncle, polo a lava le toi ngā tau ai, a ua mawhana le maftanga.
la le fa la lave le na tu lai mai la le me le te fina ngalo e fai le lofa fa so le na o le tua e sa oile upu le tunu o sa boa o le fala na fofola o le a inga e tasi e feiloa i ulu o ngafa e feiloa i fo i ua ngafa ale no feiloa i le tala le lei mo le o tunga e fai le ngā luenga le wha misiona ia le na le whaafonga tapua i mai a sa mo i le tele o nei tau sanga ai eise mea o ngā na e mō mea le i a tau sa vea i a teu mau a whai e eise sa vali e tā ua i a te oe ta oto atu yo au tafa a o le taimi e luta ai le matangi ma le ngata i fale a e te loa o se fautuanga ma se tima inga ma se tu o lalo o le teu mau yo au tafa na e maua mai ale a tau sa vea pesta taimi le nae te tango ai e whao ngā ma e mana tuai le tā mafutanga i le tele ala na winga lala utala a ise mea sa e aki ngu oi fo le sa vea ma fa isa vea ma u ngi kurimang ale kau ke a o ka ko kari e te sila fia se manu e se le tau o le mafuta tātou te alava e tātou te le fatofa a la e tātou te talie ma fai mea fia ia ma fa pena fo i na maua i le nganga fa fitai le tua ona o ana me alofa pa talofa tu i le tatou nu uoli lo tapua i mai ina ai fa ua fa se ko kai kasi ma fanga i le malulu le sunga ya sua ia le sunga ya sua vanga na ne mia ia fa pe fo i afa masanga ata o le uso ali fai fe au ya me ma o tau uma ina ya lu le taibi o tau fa leo o tau sua fa ya na o tau sila fia le nei fa aftai i le tatou maftanga le tele o taibi ya ma le tele o aso ma tau sanga talo fa tu sua fa talo fa i lo uso ya muripola Wayne ya ma le tātou whaili o le mapu i tinga. Io, tamo le ainga le tai, a malo whaiuso, io e whaftai mo le maftanga ma le whaaloalo fo i a tea, i so se mea tātou te ei, e mese nei mea o whawhiwhianga. Tasi lea vaenga tā ua te leo, la usavalinga, o le whawhiwhianga. Te leo le au whai pese ma le au whawhiwhia, o le au tāle nia le atunu. E le ia seisi o tō tātou te le i militino i nei mea amata mo le puni ala waa se yo o le tia maa. O mai i le fionga ia asuao Felice Mikaele. Te mana tua lava le lua afes fulma le fitu. Ina ua tū la lata o le amalo lo retire le afo i tamali. Wala au mai ai. Sa vea, wha mole mole. O la u whawhiwhianga muriburi ale nei. Whatu ea, wai le lava, tuli maa o e whawhine le awala. Wai le lava, i whai ngā whawhinga leo la, e retire malo loi no. Whatu nāre mea ke whinga ngā loi ai. Ai whai mai le ala i tanga moa. Asuao Felice Mikaele, sau o le au retire o le au malolo. Ia, no whatu lola i leo la, se me o loko i lau whinangala, mai sau. Whai oe mawhonga o le pō, tā te wawa lua, e momoli ai ia le sāwho lau o le ato e si i yuta, e whapulou, ua malolo retire. Ia, whawhonga mai ia, le fionga ia suao, mai atu alo foi o atsumua le malama, ia whapea foi le pa ia i ainga lua, le fonga le ala taua, ia whapea foi utai le uo ma le malu le whale tolu. Ia, e whapea nā foi se langona, e le whapea la o le asisi foi whatili mo le ae, e oe, e le ai,
o lo tu pele va o le ato se ve o le tamole ainga le tai i ngā tai e sa uni e folau fo ai le fa pela o sisi foi ma sisi ofe o le a si i uta le va le ai le na le si i ai le mai le si o ngā sami e toi alo e le va o tato a talo fatu lau fionga mulipola Wayne ya mese le tato fa ili le mapu i tinga a tai mole fa yuso ma le mafutanga le tele o tau sanga o mabai le uso ya se yuli Willie Yandol ya malo tato ainga e vayala mafato ia le manu fafutai mole lango sua i le tele o nei tau sanga e tele ia ai o le fu i tau o tele le mele wa le o te vavai atu nei o lo ia le fa moi o le tatou au la kapia vaiala Vaiala's rugby training o Papatoetoe Rugby Club le na lo fai ai i asolua ma sotofi o le afa o le ono i afiafi uma ia o le afatino ai ia le tatou ko le ninga na fa malustino ta pena i tatou o lea ua amata ia le tapilusanga ale aukilani Samoa o lea ua iai fo ila ma le tatou pelestene o le tatou au le na la kapia Vaiala ia o le pelestene o fonga mua va a vitale tasi fo i tama whanau i longa o le tatou au le manu Samoa ia fa pe le sulima ma le taito fitu o le tatou pulenga le ua iai masalo pe te fonga mei tisi le fia nisi o le vanga le o le tatou nuu fonga mua le management pulenga ua iai le sunga ya leli ie Stephen Beetham le foi sa avema foi a onga siampini o le taito fitu ale manu Samoa i le tele o tausanga o le sunga ya nai o rana o le sunga ya mailo se yuli Willie Yandol o le tatou coach le wei o le tatou whai onga li seumanu o le tofa ya namulo ulu fo mai tamo doc o le tatou pule o le sunga ya whamuina Teresa o le tatou komiti atol na le pulenga pai tele Edwin Fido ia whapea foi le sunga ya lutu ala taua ia ma le sunga ya Robert Akui o le tatou le vanei na amata le season 4 na amata le asosuma lua o le masina le Walloons le wa fa la wi lo ai pe o le aso lusful lua le na amata no winga la o le aso tona i le na se ma vai tu nei ia o te le lola po inga fa kupa ka ko le aso ai le o tala ula o te lo fo ina man wi al tatou o Ariri Park i Mangele yo no fuanga masani lava na ale la o te fa ya tu tatou nu umota o fo o waiti ma plaki o le auso au le se me wanga i tatou waiti ia o tatou wole ngata i fa ma popo leia le tatou au tatou au ia matasi ele au Vaiala mo tai le nei tau sanga wale nu wa tas pa ole i se fasi do manga ole tatou fa ia o nga au si foi fia sponsor ingal ka ko wa malo lo tu ale fionga le lo li ia peito belifi so alo le ia tau Romney Lavere ia ma wa malo lo ko ia fo i martato au ia talu si ia taulu ia tafa se fina ngalo o tamata alo le tatou nu wale atoa ma mau popo le temi nei o ngā tei i ngā tei tapu o tota o tatou malai whaitau lia o wā lano ni we ma tapu o tota ma le malai whalifatu ia e tapena e le tatou au e tasi ma tatou tapu ia ma maua le nganga whalo fani e tasi i le tatou au ia nai tala na ai le mea matau tia leo te vātoe nei ali ona ole
malolonga fo ila retire ale fionga ya pesta no mea simi tate ya tasi fo le dei te mai tai o le atunu boloa lana tautua fast full valu tausanga i le office o le pāribia ma isi matanga luenga le tupe whapena fo i le matanga luenga o le avea o se office city o mata upu whaavao malo po le vai fafo trade whatau inga and foreign affairs whapena fo i le treasury le tele o tausanga ia lea ua malolo manu malo ia malana tautua fo i sa tausi ali i ai le komisina o tupe maua le tunuu ma la fonga ia vaitau commissioner of tax le fionga ia le malu tate simi ua wala au fo ia i le tua o stasi fo i tabali i mo o le tupu ma e fo i o le tate o tunuu na wha mawai atu ia i le leiva yaso o le fionga le ia mai ava iula i toma se tasi o tabali tātou te la iti fo lava fofonga mua tātou te whaalongo pēr i le swafa ma le tautua nei tamari. Mai le mawhai o na ngalo ai i lātou, i le lātou au nanga, mamata ngā luenga ese. Sa tautua ai i a Samoa, ia tāwhi mala le whai ngā malanga. Se langi foi whaasino i le fionga i le maiava. Iulai toma malana tautua, le whaletua le no whaalo, a ingali i a ingana lua o Paolo Mangafa Sicilio, Paolo Mangafa Ninili, ni langi tapui fo i le fionga le maiava. Ia, ka maise le nganga le tua, i le whanau ma le a inga ma le whaletua ma i latu uma. Ka whitai, ta iai le tautua ma le sao lo tau tamā, le tamā fo i le atunu i ngā ruenga. Ia ma o tu malo fa pe masu fa pe au te lo lava le mfai ana le fai ai se state funeral e po se moli mau fo i le malo ile au nanga ma le tutua a nei te mali ya ole o te baba ya tu ua mai ona tu la i lu mole fa msinonga ia le sunga tu le pa sai lele mali le ngoi ia ma ua toi te tala i tua ma i ele swinga fo i lele o ai e inga o te tala ino o i e tua. Variation of bail conditions. Ia. O le nala ua te tala langa le sa uni i le toi ina a siasi. I le mele matai sili mai e na chief, master chief of Papua. Ia ma, we wawungi. Ia la ua te tala e alu i tua. Ono la foi whatalitali mai ai ia. Le aingo le HRPP mai o i Australia. Ia la tu e tali o na manuia. I le la tu fo i. A e pei ua whatu maupea i o na molianga na o le meo le whaasoi sā ma le whaapisa pisa o. Koma! Whato wa ai. I le matauti o le whaasā mua ino. O meo mene yo o afo yo o moli yanga fasanga i sitoina o le mole fa so sa mo le fa pisa o mo le tau fa o popo e mo le tau fa lenga ya o mena na mo le fa msinonga le metau yo la vai lo o le fina o tu fa pete o sola tu le pa ele to fo i mai ya le an to fo alta la tu le pa le no fa yo fe ama ko so solai ele si ma ko so la si spang nga ma ko wo ai Australia pa pungi kingi ma ko yo mai le mo ke o mo so kupe o la uri i o le si me ma tau tia le tu la mai nei sa bo se man fatele le mele ta o le vandalism tale pe fale nga mea wa vai le leva nei na fa ma nei mun to fo i le malai fatu le malai fo le na le i le awala savali fo le ngata i fale ma lunga mai o tala fatai fa sanga i tonu ama le hotel o le tanoa tano tu stala ia wa fa i la me no swingi ma me o tau penga fo le ma me fa se e ma ta fa o itamiti ma ave fo mo no fo nga mapu ia i le tunu pe fa i fia malolo ia i tani ele suo i le udi se va vai le o mo no fa i fale o mo me fa pena o no fo no fo
Ai o aku fo I kalepe ma whaaleanga. O ai lātou te whaia nei mea. Ma o tatau fo I ona whaatutu o mani me oni camera fo I. E ile me leo te mana o tate o whairi. Lea fo I o mana a ngai mai ia se tasi fo I o tangata. Ma tauti o la uo. E malanga mai lai lea tu asia. Nā te fia maua lea vanoa. E camera a toa I o lea tunu. A ia matua I camera atoa la le town area atoa. Ina ia tātou maua I wal mele nei. Tinga ona I ele tangata na te loa ma wa ai il tangata lea. Lena wha lea ngā se mea. Ai lei mas tautala. Se longa lova la e whai camera surveillance and CCTV footage all around the town area. Ona maua lola I leo tangata. Mai ai mas e no fuanga tūtu tonu fōlea. O le ai a tangata lātou te controllinga I a CCTV footage. 24/7. Loas fulfai tu la fitu aso le vai aso lima se fulu mono tupu masino le tausanga. Oi, rea fu. Ia vai aso le tausanga. Mea ta ua la le na. Au I o lea. O no le tātou teimi. Te fia alu e a foi. Vai le vave o lunga los fulu miliona le. A ta malo lo retire tu I a la o kamangu I le los fulu miliona le loto. Ngo winga ke le usu mai ka vak so mang tau. Na sangi lau kong kalake I le mele. Ya, na tala le suanga le vatele ai le mo foi na ngalo o Samoa I lo loto ma leve. Ma fau fau. Ya fa pena foi le foi ngalo nga nei me le pulenga pe ona o foi atu. Le I tu savali ya matu fa po e vanga ya le tato maftanga ua loa yo e fa I ki nga o ko fonga ki kilo mai ar ki nga fo yo ko ikamaka atu no pele Samoa ya ele ngalo lava o le loto mal fatu tato te felo I pea e fa fo le tua Mercy City ya o le tato wai ngale nei e o mo mai ya ai lenga u fa fonga le tunu ua nga I loa I risi fo I tautua ya le fa ua wina o le ua langa a lo fa tele le tunu fa mangalo fo I se leo ma se fa le tonu ma se fa fiu la vale o le a tau sa verba kalu I kuai o ko isi kaimi you fa pe ngare mi Ero o kare la va ku le leida ka penga fa le mai a ka fikau I le wala ngai va ai lo la I le mali o le tunu ma tatu TV ngai fai we tele le finga luenga tofia le tua I fata feita ulanga fia we o to favor pa ia sa le vi o tupu mai o le tunu manuia foi la auto to fa ya fa pe foi le fa le polunga e a mamao matutu mamao ya la auto utu ma ia nga le leile tu mamao le launga wale no nofo o Samoa I lona va tapuia o te tai o le malo le tunu ya mai lau fionga le malo le malo mal masiof a pena fo I sui o le fono sui tofia ma utou fa le tua se yo o mai I le fionga le li palemia le sui palemia o le fio lau fionga le fof te lai mo le sui fof te lai mo utou fa le tua ya mai se fo I le malu o le kapeneta ya fa pe fo I sui mamalu o le kapeneta lango ia po sui minister ya mai se foi ya le mamalu o le fono usu ma le pale mene a toa o le atunu le tafatolu o I tu tawangai o Samoa I le pale mene fa pe foi ia le pule fa tonu le fionga le pale mia mo lo tu le mai ma tu te talo mo lo soifua la le lei ma ia utu pele se lefu le fautanga ma utu pupui na fulu le senga
mai le tua. Ia mo lo tele ma le malosi, tali e tua I mea le ti Apollo. Ia, ia lava, papale ma lava tutoa foi. Na ia whau a wina. Le lofa I tangata, le lofa I le atua. Ma le lofa I le atunu. Whafua loa le soifua tautua. Le ofisa o le whamsidonga, le ufionga I le whamsinsili. Ma o malu au tafo I li mta maitai o le whamsidonga, le ofisili le usunga le pali tele. Ali I whamasino ma I la tau le au whatonu, ia whapea fo I le mamalu o le whamsidonga. O soli ngā tu la fono. Ai mai se le pelestene o whamsidonga, whanua mswafa, o le mauta ngase. E si mai uma iai le atunu. Yo lato ngase faa le anganu. Ia, whapea fo I le whamsidonga o soli ngā tu la fono. Le ofisa o le Loya City, le ofisa o le imta maitai, o le sosa iete, o lo ia ale atunu. Whaululunga o mata ngā luenga le malo, ma le aufai ngā luenga, manatua o tau o maa le fulia o Samoa. E tua ia te tau le malo, e so se taimi, ina ia whaia ma le abi o tonu lau tau tonga, ma le wha maoni I le tua, maona tangata nuu o le atunuu atoa o Samoa. Ia, o le tala na nama le nganga whalalo o tātou ainga, pūlenga mamadu o li mawhai pule I tonu o nuu mawhio anga ma I tu malo, ia iai le anga le lei o le atua, ia pule ma le ami o tonu ma ua fo ina I whaia whai tu au, ia whai unga I whaia I tonu o nuu mawhio anga, ai ia maua, le file bu ma tausia le whēra whani. Ia le tala na nā, le ngang whalalo I lo tātou. Tunu Samolo a lala ma papa au ia tunu ma mau ma tunu I whafo. O whea sa e bau ba iei le tautua le a tau sa vea. Ia, sauni ma tapena seisi fola bo ata e au bo le lumanai. Tātou te wheilua I pēr whaftai la utou, lango mai, whaftai I la utou, ta talo mai ma tapua I mai ai o le a tātou wō e su o le pese o tau whai wālo filima po o whea lava o lo o ngā lulue ai ia e maise o lau tau sa ili ngā malo ia whamanuia le tua le nei a fiafi a le la kai whare kai mia le I whaia le e tawalunga tu le pese le mātou tina whasia I mawhauwhaunga tusia e so alo le ulua I alii whapalepale mata o le alofa tu manu vau la vea wha leo e siana tama lei a taua pe stata balalangi sa vea le ulua I alii alofa tuai I le sa o le nei a inga e fionga po le sunga lei a taua le taua malia o lo o whaafonga mai ia whapea fo I lei a taua tala ma le tātou ainga sa lei a taua ia a o whianga iei fōi ma le tu ua o le malo ma le walau pa ia le atua le sunga le a taua sa meli alo whaanga nā o alofa fōi nei ma te momoe soifoa. Ta leilo a fuafua lau wa umatamua o le ale pungai ua e whaapea mai ai o whea alofa maoni o le alofa e tau I le oti ta o manatu leo wa e tungalo ufatu Mana tua le amatanga ya upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga Wa e lo nei leo langa Ma ua sui fo I o lo uanganga O nei mau mea na o mana o iai Walelea uma I le ala
sumbua o